Memo akwa benne from Adom TV bedroom health tips. So na otwe mu nso yakasa bebre afa ye mofra no se be bema ahunidie aye adwuma won adidi yie na bibia ye kama ene ye de nkomo no 5 minutes ye nche oye obi edikan a wo hwe ye mo akwa basa na ye no kan ye ho ene na next week nso 5 minutes abre ya ye nto ye nkomo iso endpoint Homeopathic clinic bibia ye health Dr. Dubuatin Freno no more. Ono bedi nkomo akire wo ne amamu amo atene ase. Na wotwe mu nso ye nuaba Chief Inspector Jimaima benyua ana benyua amoisi benyua obamu akwaba na menna wase ye di nkomo bebre na wotwe mu na se infection e ba nkura no so a science ni beti say esu no de a omo te susu ni ade et say omo muntimi nkasa ni de na esu na but the first thing I obe won say no ho be ehye okay no be ehye to the extreme I say no ho be start kakra na afi de ekosoro nti no ho ye hye na ese won say bibi ekoso sorry and na bi so obo so obowa okay obowa asa o say ohumye nsi so asa the chest ye ne ya enu so ese ohun say wenya infection and na bi so oje so ana so o say mase hyehye me ana eho ye me ya de ontimi nkasa ne nti ubon say oje so a de ubehu no ubon so so bi so ho aso ye baby a ubon say ase at a point oje so a won say otwe ne mu na osu eno ne the saddest part because omo mu sande untimi ehu eno so ye ba kwa na bi so a ringworm eno ye fungi nti ubon say atawbo hu a obeka say we de enye bibia but ebe didi ase ni pedua ni nyina nti won say bibi ato no ho ana samro ahisa say wo attention ba obi obenya without fever without say no ho be ehye but obi so ho a obenya with fever but there no ho nya hye na bo say ato men taking it lightly because we no dey to ho a ebe how I mean a hard dream pa nti no say hu eno so na there say we man hu ne say onya ringworm na enye back antibiotics na ode be ma no ye ma na antifungal nti e stress say bibi ikoso a men ka so madam for say ne ba no o na ogbowa na say nimnim na say ojinso a na say ne ya ana say bibi egu no no yusu we mpacho seek the right medical ibra na yen chiro so we say na yen fama men koto any antibiotics antifungal bibi ama oba the obetimi aye ne se no ho aye man paracetamol okay and abi obeka so me pese me pepa ne ho me nhwie nso ngo no so obenya convulsion style de o pese o ya start free ne nase pepa nkakra na fa frosro na afi o de na ba hospital nti o di ne ba ye be ma wa labs na ya ma bi wa na ya ma ne ndro na ye hu the exact the exact bacteria na virus a cause the cause na ye de amano nti me say caution parents obi wa ma ne ba antibiotics ama afi o ma no eduro no kra enye edwuma nti na say ya avoid eno esa the immune system no ase no nti time a o hia na gasa no onya na afi akwala no ya da se ma ye o number no neja Pacho mi number ni 024 6069805 024 6069805 mesremo mo maye ni nku ye ma no na omo na ombebo aye dachi ni o man ni nyina ye da wase nti enuaba Chief Inspector Jimaima na wote no nka no frɛ no a bibia hawadwen a wone ne disa nkomo no fasedama meboafo endpoint Homeopathic clinic yare nko ade a obebo medi afia amankwa tamaklo team ni nyina ase ne wo a woje brehwe na wotwe mu nso na wotwe besimu se nkwane ahoden ho a ebesehia